Pranusulcisi, 60 milioni de euro de s'accordiu po sa Sardigna po concordare sa unità de digas de su sulcisi gresienti con su sistema idricu regionali. Approvau su studio de fattibilidade de s'ente acqua de Sardigna. S'accordiu po su crescimento de sa Sardigna ad assinnare 59 milioni de euro po ponnere in seguresa sa frunidura idrica de su sulcisi gresienti grazie a sa unida cun i digas de Trattalias e Igresias e con su bassino de su Gigerri e de su Flumendosa. Sa summa s'aggiungit a su milioni de euro già a disponimento po sa progettata de obras chi indibodint il rolu de importu po s'impreu tzivile e agricolu de s'acqua. Su programma è posto in conto in su Pranusulcisi. Cronaca de Carbonia. Giovia Mengianu vacciores 11 innanti fura unu furgoni de propriedadi de unu birrifiziu locali. Su personali de su commissariau de polizia de Carbonia est andau impressi in su logu in via Roma e est arrenesciu a gattai s'autori de sa fura vacciore sa una accanto su supermercau Iperpan de via Santa Catarina. A cumpri sa faina esistette unu giovanu de 35 anni chi est arrenesciu a s'indapoderai de su furgoni lassau apertu de su meri. Appustisi de ai cunfirmau s'arrestu su giovanu ad amostau sinnos de strobus a conca incidente accumpangiau a s'ospidali. Custu mengianu su pubblicu ministeriu appustisi de ai pigau in consideru is condizionis de saludi psichica de su giovanu ad ordenau de lu scappai. Igresias dimittia secretaria. E su resurtu de unu certu in aula de su 24 de Lampada sa traschia noa intro de sa giunta comunali de Igresias che ha donau inghizzo a sa revoca de s'incarigu a sa segretaria generale Maria Bisogno. Sa dirigidora ha difatti si lassau s'aula una gana mala appustisi de su certu con su sindicu Gariazzo e su vice sindicu Franceschi e sconcendindi sa sezzida. Su certu a parri des presenti esistettiu Graie su marito de sa segretaria chi non fia presente a sa sezzida anca mandau uno scantu messaggio secretus a su sindicu e a su vice. Funti custu messaggio su chi anti causau sa denunzia po parte de su sindicu Mattessi una scantu disappustisi. Su chi nda pesau pruin in meda esistette però sa revoca de s'incarigu faina chi nda bogau battaglia intre su sindicu e dus consiglieri comunali Valentina Vistisi e Giovanni Marco Eltrudisi e chi est accabada con una scantu signalata a sa prefettura de Casteddu e a sa presentata de un'espusta a sa procura po omittita de attus de offiziu po parte de sa segretaria. Su sindico Emilio Gariazzo ha preferito non permitti per una intervista narendi scetti est un attopu dilicadu meda prefergiu hanno donai per una declarata po scabulli atra polemicas. Acontesi da femminas. Su 17 de Cabudanni in Piazza Marmida in Carbonia de 9 oras e mezzo cumbidant a sa contesida musicali Cristina Voisi Live Tour Feminas. Sa contesida indirettata a promovi a maniai su volontariau e concordata de Sauser Carbonia con su patrocinio del suo comune, de su CSV Sardigna Solidaria e de sa CGL Sulcisi Gresienti, varis a sa frigitoria Henry's Friends. Solidarietà di Basci Sistellu su numeri de unità soziali con su gruppo Sardu Feminas de Cristina Voisi e però vinas e occasioni po meledai a su importo de su volontariau, de su turismo soziali e de s'associata.